We wow uri kutureba ari Nkore Media TV nyowe ninyeze DJ Beazin Serebu Wambara Nkore Media TV mwe bari kutukunda mwe bari kusubscribinga abantu abakurenge mitwarena abatukunze ntubasimira kimwe kandi mwongera kutureka amani nitwe mutuhereza vibe kugira ngo tubahereze ebikusinga yo kumanya tugiye mu rembo rwambara nimwe tuoperatingira kandi tukihayo kugira ngo tuba nko kusimu yiteru kugira ngo feel Nkore buri kimwe kigiye muri Nkore tukibaretere ebikushemeza ebyobwegese politics education health n'ibindi byona kugira ngo tubikusiho omanye ekiryo muri Nkore kandi niwe ofune ahoraze katujengu wanurwe nko urwo mu mahanga gaheru ningashore abroad warugaye wija wakambara romanyoti nimpikera nkahe nimbasa kuza kureba ki nkebyo so erizoba twashara mu kugira ngo okutukwirira Christmas tubasiho emyanya yo kushemererwa muri kusinga yo muri imbara kandi mwe myanya ejo ningasho mwanya go kusinga yo kushemererwa mu ni Link Suits hano ya Katete twajangu tushikeyo tuganire na Link Suits ningasho tubatayire turetiriyo ocho mugisho murungi no twashanjera director twashemererwa director kushanga Link Suits umwanya twire nto guhurira abantu ne bagore uhurira konka finally twakugo embera mwabare kuyiza twabakira itwenka Link turiyo mpora konka abantu kuba kwa bari yoko sangu yo Katete taba yo myanya 100 tari yo banda bo kuzayo Katete no shangu nihangeri indi timbara konka nito tukasara mtu wajangu pana katuze Link katuze kono Katete kitembure yo Link abantu nabo bagireho umwanya go gumambaza mbarire yakasente basemererwe abaya intujangu wagwani hati amazima gargo itwenka Link tusazeremo buri muntu wena tuza kumukora kugira ngo yiko mwanya gwito buri kimwe cyone cyakwenda kisangemo director toka tugambira amazina gawe amazina ganje mbanye tatu mwebaze Vincent byarahanga ni nyamukama wa Link ndiho ningitembura mpora mwe bari kukitera mpora mukitire kakuja mpora no mamba jango kwiruka nkorwa mu kukekera anyway ate eje shawuri live Nkore Media ni kintu ki eco kubasagambira bakutureba ningashi omuntu takahurire ho Link Suits kugira ngo kimusikirize kugira ngo ayijari hate Link eji nesikiriza abo kuba Link mu plan yitu tukaplaninga ngo umuntu kuri izo mu Link wenda kunywa oze munyweremu wenda kuzo mu club kucakaro cyakare kandi wahurira wenda kubyama to kwetaga kusohora gate oze mu byame kuba nangoro no muri Link wajota kanimpura nyenda kubugumya kaca mubiri Link yine sauna nunje kusinga yo mu Uganda ozo muri yo musabuna yitoyote so buri kimwe cyona kirije tuza kurabaho tuhareba numuza kuhareba amazuma aruhemere buri kimwe mereyonero kwetwemere yonero kuribwa tugine kandi nuzire producer wanje nakunda kuri Asumani ninja yakugenda ari buri kimwe itwe tukine ito muri Link tugera ngo wataho mu gate yito buri kimwe kisange mutari byasana niza saa 8 gwecuro kandi mere yaho itwebye tubyine obuyiza 8 obuyiza saa zinga notekwa kuri emere kandi bwe niri omyanya yona akubambarara ni impango abwenci wacuzinjire gukora investment eji ocross ingero rutindokija kuno Katete ati amateka tekere yanje kuna stamere nyowe meteka tekere yanje nakurugero ko nagezaho kureba nkareba Katete ejo ngo kwiza kuba mutuma gwambara ninteka ngo mbero bicembarara kuri yo busere neza kufuruka yeberya Katete kwagire ukampara mwateka ngo yacera mbara namazuma nabono bacumanya abo kuba Katete no mwanya hato guteka ngo buri kimwe cyona oyihireho kugira ngo mbara hari aho high street na zebra crossing buri kimwe cyone myaka 2-5 miso mbara yona nebera Katete tari nyowe kagira nkanje tege karorgogo kugira ngo abantu byo bibine yo mwanya kubaraga mebiza bataza kuburabara Katete yine chetine ni university iwo humura temwebero bice timwine university rone yiza ene katugaruka Link Suits Link Suits etinte omnight seza kabezi kubazeruho director twagaruka Link Suits kugira ngo abantu abinja ba vibe ningasha bakunda amashemererwa nibatera kuzahanta hine vibe kugira ho hype ya man omnight seza tuyina ne night seza tuyine hoze kubasa kusikiriza umuntu kugira ngo ayije naba icon zabitwineho ba DJs naba MCs hataha itwitwe amazoba gona tutera music rwo kubanza mpaka sande
konka mwe nuko kucumanya obwire bwa weekdays abantu abamwe babagire gukora bamwe baryo miromo nanguna nakasente umwe kagaba katubiro mu weekend abantu banza kurundana kandi so konka ku rugo rwa katano urwa mukaga na sande link nebe ine vibe so abantu no barugoko biza bazo muri nko bacakara bagaka basohora amanda abo kwa kutaho muri link to kwetaga kusohora bibyandare so no bacakaramo bariramo babyama mwe n'umutarasohora amanda ruzagaraka gukora so wijari iki no tamurwa katano sohora amanda gukora gate kandi sohore no kurunda cyo kimwe tikine no kurunda ki ati twaikaho manyaha nija kunaikaho nanajangu namakana najangu nahaba nanajangu neka y'umuntu akuba ntareba ku design injire waikaho noteka kujangu neka y'umuntu why did you choose kujangu ojiforming ot hate linki amazumagara go mpurane yanje nkateka ngo umuntu kwakuraro we yaryo muka nayizo muri nkabe no yarara nico kurebera ninjira kutambuze muba nkoreke konka yo linki ni nseme kwa ninkoreka kuwiza washirahi kuwarage watu wazoto konka nyoni nteteka umuntu kwakubyamo weye nayizo muri nkabe no yarara bene ko yarya abe no ya parkinga motoka ya haraji tabe namanyangu nazagara kagiye ko kwaraza kutaha so nayiza ho rwa katano naranka hato kuryo rwa katano aragiye ho rwo kubanza kasese urwo kubanza takwitaga kaza ugireba katubanze turebe ukacho gufunza so producer wa Jean Paul Rampora tubanze turebe ukachoku director turambuze mukache yes tuija mayato akati director hata hano wano yetang parking ninga ni compound hateji na parking yitu tukatebekana sangu tugire parking nonje munonga noreba na motoka nchezo wasangaho motoka ntu expecting an customer witu yizo barga kamparo barga hero barga nkayi kwarize yashika hara parking motoka aine kugenda byame narasacha kare mpako bwaragarukeyo takwetaga garagaza kureba bakanze kureba motoka yanjye bakaba bataka bagiye motoka tiba kugiye amamatara kabuzuma aha buri kimwe ceroho parking yiteye n'abasirikare security ruguruguru so twetaga kugira ngo wazegaruka kuringuriza ati nkeje parking ni kintu cye kinde oyireho nko kuwajanga mande ebye biro ne babagire kora netari bize hariho ekindi kintu cyakubasa korerwamo hatoga umwanya umpurani yito nabone nakugira ngo parking konkati parking yonka parking aboka parking twine nyingi konko umuntu nayiza booking umwanya gwitu akorera nko bugenyi umwanya gwitu kuba twina besongoza nari twatwine nankano comedy ndugosaba nkateko ba comedian nari tureta hebesongozi namwe nkebera 25 twineho twine habesongoza hebera 25 twineho Rage twineho T Paulo twineho Rasta Chaz twineho ba MC Match twineho DJ Match twineho na ba Lisani so twine so yamana ntu expect zaga twine abantu 13 actually wagambere eco nanyenda kubuza imwe nkaring suit mwinire plan abahagize banyu ningashi abantu abature ni babahagera mu Christmas season age ati twe nkarinki itwe tukasaramu kugira ngo yerinka season ko kwari hecero chukuru turetere abahagize bita kasya tubaretero abantu abo kubasemeza nango bumwe intishira kutebekana saturonda ho nizoba tugira kutwabahereza mu nanako kurya nako kunywa abantu banena baje hariya kanda hahiguraho no korera higura ko ho kureba naho hakora nka pavilion twaba twina besongoza abantu abamwe bari hansi abandi bari higura kandi umuntu nasa kwiza booking ho let's say nanda koraho ka pate nar birthday pate nar somukoro gwona konka tukahatebekana sangu obuguryo mwanya gwemezano nebindi nikibasa kuba abantu abamwe baza hansi abandi bazayigura ntureba recent ramabara agamwe ningashaba endije myanya yo kushemererwa bakozere anniversary within this year link suits nibwe tandike tekakize bwire bwo kora anniversary hati turiyo mu kwetebekana sara twetakatire hobero esayo nebero kubera abe ntuyiza kubimbamanyisa event so yireho ya 25 watujanga na kibanza ari ndijo kibanza twine hahasho twine mpaka za ba DJ ba Western ba DJ na ba MC then kandi kubariheza kore mpaka zabo twine ho gumwe songo zoba kweta aganaga Karifa bad character ariya asato na chumwe bayizo umwaka kuguru batagusamukaga araguruka gwa stage mpaka kasesi
tarukorgaho. So urukutureba ari Nkore Media TV ebirabiri na bitana Link Suits hariho Roy G, Rasta Chaz People, right? Then ashatu na timwe hariho mpaka za ba DJs. Ba DJs amazina no basa kutuhereza amazina cagarabiga ryo mu mpakezo. Hato mu mpakezo ntuyateka ngo tuyine Rhythm naza kuba naterana na DJ bakweta Arbato batere boreke no mamba turamba jya n'abamani mwe tuyenda turebe arukukizo kutera umuziki no. Then kuba argeho tuyine DJ Sky naza kuba natera na DJ Max nabo batureke abo kuba buntura n'abamani nabo batureke indongo no bagisumura bata kutora de nabo tuteka ngo tuyineho MC nanka MC kunana kandi tuyineho na MC Risane so cyo kumayisa ngo batambara na groupe gi abana batambara na groupe nabo batureke tureba mana gari yar mukuru w'icanga na Mike Icon so byona empaka nazezo kuzurubaziri. Yes mwe no muntu omwaka ine gukwatira omwaka ine kwizo gukwatira mbeso ka gukwatira nkayita Link of course na Link buri kimwe cyona no kiri kutaho mu zirya buri kimwe kirya. Aha, all right. Noza kutoreza ibigambe bikwerukayo tumirire nka side kugira ngo naha omwanya ogu nago bagurebe. Wow, uchature hari Nkore Media TV katugia na director Link Suits ntiri Beazin ZDJ Serebo Wambara kurugari Nkore Media TV ninsimira kimwe manager Pepsi Collab ya Western Uganda. Thanks for loving Nkore Media TV kandi nindiranti nokore chamani we bari nokunda talent yanje we bari munonga kandi ninsimira kimwe na Sezi Murari. Thanks for loving us nabandi bona bakunda Nkore Media ni mukore chamani kandi na director Link Suits we bari kunda Nkore Media kandi tujangu ne chamani tutirimu tucheyongerayo na naburi za mwanya go bano gwachi konka finally twakaho oine bigambe bya muheru ninga takadera cha muheru umwanya ni muhango okwariye bara ariyo sauna ariyo ki aba umuntu kakwenda kuza kutere simu long calls na short calls zakorata hati byona Link twebyo tukabimara kari no maba mwe mbachara kuheruke bakubandaze konkito buri kimwe cyona tukikora plan so hata abantu tu expecting ogo mwanya of course no gubera mu abantu bingi kandi umwanya kubagura mu abantu bingi ariheba kwitenza nkuru eje myanya bakuterera mu sume zabongereza so ogo mwanya tugwine tukagutebekana sa ntubasa kugenda no mugwikaho no mugureba so kikoreka kugira ngo wito abantu bita bo kwa barya buri kimwe cyona cyo kitebekana sibweje. Then ekindi director ntubasa kutambura mpora then tuharebe umwanya ogu nigo wanogambo gwa pavilion hata ogo mwanya kutukuba twineho nko mukoro katugera ngo twineho nka abesongoza na twineho comedian na rubugenyi ntu expecting abantu abamwe basitama hansi abandi bazahiguru so ahiguru ntustamisa y'abantu aba VIP ahansi tuba twina abantu aba ordinary narasomwe usanga no twateka tables zitu dina abantu buri kimwe kitambura cyo usanga tinda kucinjira mutayiwe ebya wancinjira atanareba byahatebero. Yes wow katubanze ture imyanya batakaja ngo candidate wow uchature hari Nkore Media country ZDJ Serebo Wambara nchine director Vincent Katete hano ya Link Suits umwanya gukusinga yukushemererwa mu mwanya nigwe marira nko kutwabireba ni byingi director oyine bigambo byawe bwakubasa kuhenderohe okugambera w'abantu echikwatine na Link ninge kintu cyona message yona yo nira abantu hati nyawe chikwatine na Link nimbanza kusima ba customer bitu ahabo hagizo bakutereza kandi ngaraka mbahiga mbagira ngo tukitebekanisege kuba kurusi y'umwaka kuba kwendera ryo mwaka kandi no kuba kurusi y'umwaka nico twasarira mu kugira ngo tuteke hwizo bariye berasa tunacumwe tuteke hempaka za ba DJ na ba MC abo kugira ngo tongere kubasemeza kandi tukagaka tukasosora mu esongozi wo kwiza kubasemeza so ni nsaba ngo ba customer bitu mwize mwongero gundo murundo mwize mu benitwe twendera umwaka ogu tugendo misho message ya Christmas hati message ya Christmas nyoni mbendeza Christmas nungiye businge kandi nsaba ngo 2025 muize muza mu celebrate ingiraha abo kube 2025
tukatekaho tebo yitabwe mitoro 30 konka ko nasitamira najanta esente zo mitoro 30 senka bahereza mba customer bitu nico kurebera tebo yitu ntuza kuteka henkoko yona tugitekaho chips tugitekaho HP ya Captain Morgan Mpango tuteke HP kumuzabia tuteke HP 3 za mizi tuteke HP 3 za soda ashibwasha tukuzawayo zahwayo nitwendo muntu ayizaryo musiza ye no mukazi wayi nabana babo basitamate bo baryebanyu so ya 2005 netandika shazinga mazuma gargo kuza kuba shamunana neza kuba yatandikira so umuntu yarugato mu church shayina abo mutawuni church ni wa shayina mukaga iju uzaringa iwe kura rwoto mu church izarinko sitamate bo yawe twetagana kuzomuka uzaronde byo kurya kora abota kurya nkoko tuza kuronde ibyo twine bye nyanze bye bahango tuza kutera hece nyanza na cucuruho chips na buri kimwe cyona so kubokurya we bari mnongo wa Natural Nkore Media TV ZDJ Beazin Serebo Wambaraka na nyine director Link Suits kandi of course nituza kwikirizana Nkore Media gumehereza abantu updates za Link Suits ninjani ko kiri direct I sign out for now of Savage ni wadya camera DM Swaga nawe nabandi bona bakuba baryo ko muri Nkore Media. May God bless you mugume mwija Link Suits. Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.